Bilang kabilang kay Intersectoral Committee of Central Luzon on National Immunization Program, migsayn lang joint memorandum reng Deped Region 3 kaya bereng partner agencies. Ayring report. Bilang kabilang kay Intersectoral Committee of Central Luzon on National Immunization Program, migsayn lang joint memorandum reng Deped Regional 3 kaya bereng partner agencies. Ing main proponent na ning project ay may ka-agreement law kung makanano ma-address ing vaccine preventable illness para kareng estudyante. Edad 5 to 12 ing target focus na ning pamagbakuna nagawan king August. Kabilang king ibakuna da ing measles, rubella, tetanus, diphtheria, at human papilloma virus para kareng babaeng estudyante. Gawan da kano ini para maiwasan ang implikasyon ang pong sakit kapag magsimula na ing klase. 95% kano ing target daw para king herd community para asabi na full near protected lareng estudyante. Ako po Ira Ignacio para king News Force Pampanga. Balitang tutu, King Balen Susuyo.